1, 2, 3 i 1, 2, 3 cupni, 1, 2, 3 cup. Izvanredne emocije me vežu za moj grad Travnik i moj Novi Pazar. Davni, blizu 40 godina smo izvanredno sarađivali tekstilni kombinat Raška iz Novog Pazara i Borac Travnik. To su bili pobratimi gradovi i kombinati bratske odnose imali. Dugo godina smo tu saradnju održavali, tako reći, do pred ovaj naš nesrećni rat koji je zadesio posebno Bosnu i raspad bivše Jugoslavije. Ja sam tad kao mlad, završio sam fakultet i došao sam u Novi Pazar i to su mi bili najlepši dani druženje. Tad bila su ta kulturno-umetnička društva, radnička kulturno-umetnička društva na nivou bivše Jugoslavije koja su sarađivala. Imala su svoje manifestacije. Mogu vam reći da u to vrijeme da je Borac bio, jer sam ja tad pohađao školu i fakultet koreografije u Zagrebu, pored ekonomije, tako da je Borac u to vrijeme bio jedan od najboljih ansambala u bivšoj Jugoslaviji. Mislim, tiče kvaliteta, kostima, sve, mislim, ljudi, momci, djevojke, to je bio milina jedna vidjeti te plesače u to vrijeme. I želja mi je bila, ovaj seminar kad sam pre godinu dana održavao u Sarajevo, želja mi je bila da pomognem, rekao sam vašim umetničkim rukovodiocima, Begiću, da mi je želja da dođem u Travnik i da pomognem, ako mogne nešto da se pomogne, i da te odnose bratske vežemo i dalje između Travnika i Novog Pazara. Pošto je to mentalitet uglavnom dosta sličan, Pazar i Travnik. Evo, pričate o nekoj svijetloj prošlosti kakva je bila, evo, konkretno ovdje. Kakva su vam sad zapažanja? Ipak je dosta vremena, ne postoje više ni ti ljudi, ni te firme, ništa, zapravo ni bivša država. Jeste li ipak zadovoljni šta ste zatekli, evo, 40-50 godina? Iskreno da vam kažem, nisam zadovoljan. Nije to samo u Travniku, nego u celoj bivšoj Jugoslaviji, a posebno je meni stalo, recimo, do Bosne i Hercegovine i Sandžaka. Mislim, ti mjesta, sa svim su se okolnosti izmenile i nema uslova. Neka su stajali veliki kombinati iza kulturno-umetničkih društava. Mislim, danas je to jednostavno roditelji moraju da finansiraju. Mislim da je kultura, posebno meni je žao što u Bosni i Hercegovini malo više bi trebalo da se posveti pažnje kulturi. Jer sve se izdvaja. Evo vidite, mislim, u zadnje vrijeme šta se desilo po Srbiji sa tim uzrastom. Jer velika je stvar, uopšte nismo svesni šta znači deca tog uzrasta, znači od prvog razreda osnovne škole pa dalje, koja se bave ovim. Jednostavno se leče motorika, dinamika. Onda u zadnje vrijeme imamo dosta dece sa ravnim tabanima, onda krivom kičmom, x noge, i Y, i sve se to ispravlja folklorom. Zato roditeljima, apelujem na roditelje da decu od malena daju na folklor, jer je to veliko bogatstvo da deca napreduju. I bolji su đaci, bolje se edukuju u svakom pogledu, razmenjuju kulturu sa drugim narodima, drugim državama i to je velika stvar. Sad, da vam kažem, uslovi su mnogo teški za rad sa amaterima u svim našim krajevima što tiče bivše Jugoslavije. Ipak da ovaj razgovor završimo nekako u znaku optimizma, gdje vidite šansu za folklor? Evo generalno, pa između ostalog i ovdje. Pa vidim šansu da sarađuje lokalna samouprava malo da pomogne kulturno-umetnička društva, znači te lokalne, gradske, kako se nazivaju u kojem mjestu, i da malo po školama, da se pokuša da se edukuju deca po školama i da se onda reflektuju iz škola deca da dolazu, da se bave kulturno-umetničkim radom.